Id-deputat nazzjonalista Alex Borch mar kontra l-kelma tiegħu stess, kif it-tnejn wara nofsinhar ħareġ mill-Parlament wara li skontu kien wera s-solidarjetà tiegħu mal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia. Fil-ġranet li għaddew kien irrappurtat mill-medja indipendenti kif Alex Borch kien wieħed minn dawk id-deputati li ħarġu kontra l-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina. Però meta ġie mistoqsi minn ġurnalista dan l-istazzjon dwar dan kollu, Borch kien skomdu jwieġeb. Honorable Borch, inti ddikjarajt li trituri solidarjetà mal-Speaker, ma ħriġt mill-Parlament. Xkonna ċarju. Fil-fatt, fil-ġranet li għaddew waqt li kienet jiġi intervistat fil-podcast ta' Ricky Caruana, Borch irrakkonta kif kellu telefonata privata mal-Speaker tal-Kamra u hawn wera s-solidarjetà sieħa tiegħu lilu. ċempit l-Anġlu u skużajt ruħi. Għetlu skużani li forsi fil-Parlament iż-żewġ naħata ġixxejna b'dal mod u dak il-ħin faqa jibki. Għaliex ħassu maġġa wkoll. Iżda meta kien affaċċjat bi kliemu stess waqt li t-tnejn kien ħireġ mill-Parlament bi protesta u allura abdika milli juri solidarjetà mal-Speaker bil-vot tiegħu fil-mument tal-prova Borch wieġibna hekk. Allura solidarjetà bil-kliem biss mhux bil-fatti. Solidarjetà rajt mal-Speaker diġà. Wetta pubblikament, imma ma jfissirx. Allura x'ma tivvutax? Ma jfissir, jekk kien hija mozzjoni antidemokratika. Fid-dawl tal-iskumdità evidenti fuqu staqsejna jekk allura rridx jivvota favur il-mozzjoni u bekk imur kontra Carol Aquilina. Ma rridx tivvota favur Carola Aquilina. Inti għandek il-gvern il qatt ma jista' jgħaddi mozzjoni kontra l-oppożizzjoni.